Biyag ti tao. Hello, kumusta kayo? Thank you kanayon iti panang supsuport tayo kadagiti drama tayo biag ti tao ken manang biyanang. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanen nga episode, makablaawa man pa ni Nida Nieveres, Lisa Duldulaw, kaniren Collado from San Manuel, Pangasinan. Kaya tita intay nga ruden tenggen ti episode 343. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Adya ka mo Abner. Simple la ti paparamid ko ken ka. Ngam di mo pa imat maaramid ang nasayaat. Pasensya kayo na. Nadagsan mat kami ti kayo ng pabagkat yo. Isong batik ti dadumay ti dalan na. Ay na, agpang panunot ka wano saan. Apay, umanay ayaday ta nga pagsungrod tayo ti makalawas. Sublyak to na madamdaman na nang. Agin na naaklabit. Mapan kaitan. Diyak kaya ta makit-kita nga agtugtugaw ka lang dita. Saan tayo pa yan amigat? No saan mo may sangput dagi di akayo dito'y balay? Awan ti mangmangan. Kanayon na napudot ti ulo yo kanyak. Dita, sumungbat pa'y laeng. Mapan mo alaan mo no saan? Sige, mapana ko na nang. Abner apok, salino ti papanam. Iti kabakiran lolo. Mapan ko alaan ti kayo ng batik. Ninanang mo ngay. Ada iji balay lolo. Apay, di nakakadwaan aya. Okay lang lolo. Kabalakmat nga urewan kadwak. Inungtan nakakadimanan ti inam. Ngun lolo. Ngam basol kumot ngamin. Talaga akit de nga awan manaknakam ti inam. Basit laabanag. Ungtan nakan adagaws. Nila maasyan kin ka kit nagsingput ka. Naggagat ka pa apaw. Apay matakasta ka aya Josefa anak kaw. Anyaman ti basol kun aya tatang. Di ka maasyan iti anak mo. Ure no pinanawan na kayo ti aman ni Abner. Padagkilimlat ta kumaan na saya at ti anak yo. Laglagi pa, awan basol ni Abner ken ka. Kunakun kat, day tamanan ti bagayo. Sana nasaya at ti ar-aramidem. Kanayon mo nga ungtan ken bugkawan ti anak mo. Narigat ti mang disiplina iti ubing ita panawon tatang. Ore awan dagas nga ar-aramidem na ungtam latabay. Kasta ka na iti mang disiplina. Ay, bayandak man tatang tamok ter aramidak. Didak isurot at danakam ko. Rhea anak ko, kita man umanayken ka to'y bestida ginatang ko. Wow! Magustuwak ti design na ananang. Ala, isuot mo man, takitaek no umanay motlaan ken ka anak ko. Sigurado nga umanay kanyak daytoy. Garterize mat. Agyaman nakatagimatang kayo iti bestidak. Anda usarak no makimisa tayo. Siyempre, taadam ginatang ko para kanyak, anak ko. Ni, kapadpada na matlaang? When taterno nga ruti ginatang ko. Tiko nati aglaklako, kat for mother and daughter ka, no? Ay, sigurado nga umapal dagiti gagayam ko. Anya? Nagasat unay ti anak mo, Belinda. Ne, apayakas tati na ibagayo, tatang. Naggapuak nga men itayan ni manang mo a Josefa. Kadyak magustuhan ti trato na kan ni Abner nga anak na. Ungungtan kan bugbugkawan na. Masyanak unay a makakit-kita kan ni Abner itikas jaya kasasaan na. Ay, day tamot ti Jack kayat ka ni manang Josefa, tatang. Di na ammo ti makorek. Binagaakmot lang idi na minsan. Tauray ti sangwanan ti adwa tao. Ungtan na ni Abner. Uray lang na ibabain ti anak na iti kasjay nga aramiden na. Ay nga, anya nga tano, pagadalim langan ni Abner. Ang mayat nga tamot ni manang Josefa, tatang.
Itaan niya aga po adi na kayat. Kat di na matla maasikasaw. Ay ko kasari tayo pa'y nga muna ang tatang. Ang mga no ibaga nang agpakalaingak manen. No mayat, o di siya kung timang paadal iti ka anakak. Uray aglaklako laang iti kumpurmi at iti trabaho. Kabailak mo't siguro apagadalan tatang. Naimbag man tan nakapasyar kayo, Lolo. Kumusta kan Rhea, apok? Nasaya at lata, Lolo. Da kayo ngay. Nasaya at aklata. Okay, kumusta mo tayo ti panagadal mo? Siyak titap po na jay school mi. Ay, talaga analaing ka, Rhea. Saya atem lata at no maragsakan ni nanang mo. Win Lolo. Kasta ti kanayon nga iba kanina ng kanyak. Say-saya atak kano ti panagadal ko. Ta isulaang ti may patawid na kanyak. Sa dino ti papanam si ka, Abner. Mapanak makipurdiyan anang. Kit-kita managado ti maramid iti garden. Agenrola ko ninto numaya pa nagsisarag. Sayang ti makatawan. Asino, tinangibagakin ka nga ituloy mo ti panagadal mo? Kaya't kumatiagadal iti sentro nanang. Anya ti maganap mo iti dayta adal-adal. No tulungan nak nga garden, di mayat. Makatulong ka pa'y kanyak. Di kayo madanagan. Sana ka dumawat iti kwarta kada kayo. Di nakpagpungtutan, Abner. Palubusan na ko mga agadal nanang. Di mo ipilit ti kayat mo. Ijay garden ti papanam, taagsibog ka iti mula. Mata kay gayam, Lolo. Imayak na sibugak kumalag iti mulak anateng. Ayan ni nanang mau. O tayo di balay, Lolo. Kahit apay nga raw nakastraka. Kaya't ko kumati makipurdiya tapno agdapag-enroll ko. Kan allowance ko no mangrugi ti pasukan. Ngam di nakpalubusan ni nanang. Mala. Bayab ta kasaritak to ni nanang mau. Nakitak ni Abner nga agsangsangit kabayatan ti panagsibog na hindi na minsan. Ay natatang, agdram-drama laeng day tatay nung tak. Ipilit ng tumot ti kayat na. Apay mo takasta, Josepa. Di ka kumamot nagbalin na naulpit iti anak mo ah. Apay aya tatang, anya man yung timpul-pulong day tang Abner kada kayo? Amok ti ugalim. Kita ni Belinda nga adik mo. Dasaya at ti panang padakkel na kanireya nga anak na. Ure mamirmiraot da. Sweet latta iti anak na. Pulo sadyak nangagabi ng kawan na ti anak na. Ikumpara nakman nga minon ni ti kabsat ko tatang. Di yulaan mo, natangken ti ulo ni Abner. Si kamot lang ti makagapo no apayakas dyan ni Abner ita. Kasanaw kat bugkaw ken ungat akanayaw ti manggagnaken ka. Kaya't kulaan nga disiplinaan ti anak ko tatang. No daduma, uri awan aramidin na adakes, tamlat tamay. Apay, di ka kadimaasyan iti anak mo. No di mo kabaala na pagadalan, jay kabsat mo timang paadal ken kwara. Umay ka man, Tipok ko na nang. Apay ka di, anyat basol ko. Anya timpul-pulong mo kinilolom, ah? Imbaga klang matipod no. Imbaga ka di nakpalubusan na makipurdiya. Di nakululbudan si ka, ah? Pudno ti bagbagak na nang. Apay nga roda kasi ti panagsasaon ni lolom kanya kitay. Ang adakan ka, ah? No kaya't mo ti mapanitayan ni Auntie Belinda, di mapang ka. Ngam di kan agsubsubli dito balay. Kaya't ko ti makaadal na nang. Para matlang ka na tayo. Tapno saan tayo itong agrigat. Itong makaadalak ton. Kaya't kayo tulungan. Agtagtagainip ka manan, Abner. No kaya't mo ti makatulong. Agtrabaho ka, ijay garden. Basta kaya't ko ti agiskwila na nang. Ay, makamu kay tibiyag mo. Manipod ita, awanan ti bibiyang kuken ka. Kumusta kan, Abner ka anakan? Nasayat mo't Auntie Belinda. Sigurado ka kade, akayat mo ti agnaed dito'y balay mi. Simple laeng ti panagbiag mi dito'y kaanakan. Okay lang, Auntie. Kaya't ko mati makaadal.
Nasaya at mo't no kasta. Tapnusan tayo nga agpapada nga awan adal na. Uray ni Rhea kasinsin mo, disidido mo't dayjay nga agadal. Alala, agina nakapay nga rod taagluto ak iti pangrabyan tayo kaanakan. Rhea anak, agkuyog kayon iti kasinsin mo nga aginroll wen? No kasta, dituyan nga agadal ni Manong Abner, nanang. Wen, tapno asideg iti pagadalan. O sige, agidan kami to nga agenroll. Ket kalpasan ti panagenroll yo, sa tay to gumatang iti aramaten yo iti pagadalan. Diyak pa'y nga minaala ti tangdan ko kat. Ni tatang mumut, awan mo't na ipawit na. Okay laang, nanang. Saan kami mat nga agap apura? Agyaman nak unay ta maawatan nak anak ko. Alala, ayabamon ti kasinsin mo. Tamangan tayo. Sigurado mabisinan dayjay. Wen, nanang. Adto para ken ka, Abner. Anya day tamti? Pantalon kan t-shirt mo. Ay, pasensya kan Ginatang ko lang daytay ti ukay-ukay. Takayat ko ti makaado. Okay lang, auntie. Tinapatag, ada may suot ko iti pagadalan. Ay kakita ano kayat mo mutlaang. Tano saan? Isukat ko iti kumarek. Mabalinan na ito, auntie. Kat agyaman ako na eh. Sige. Mutoy nga roden, ta ibabad ko. Nasken ang malabaan ang nasaya at dagita. Naggasat ka unay kaninanang mo, Rhea. Ha? Apay matakas ta tinakunam. Wala ta nasingpot ni nanang mukin ka. Agtalubulan kon dito ayan nyo, ngam jakpay nanggag ninong tanna ka. Kasta talaga ni nanang kasinsin. No kasta siguro mat ni nanang ko. Naragsak kami kumaita. Apay, saan ka di asweet ni nanang mukan ka? Kanahin nga agungat. No daduma, kaslay birbirok na ti pangungtan na kanyak. Anya? Amom kasinsin. Kasla ni Auntie Belinda ti inak. Namin nagsingpet kanyak. May gatangan nak iti kawus ko nga oray ukay-ukay lang. Ni nanang pulos. Kasjay at talaga ni nanang ko, Abner. Nasingpot at talaga. Isa naggasat ka kaninanang mo, Rhea. Ala, saan na balin? Addakan dito'y balay. Saan kan amakang itibog kaw? Makatawanan tinapalabas, Josefa, anak ko. Talaga kaday nga awan planom amang sarungkar iti anak mo nga agad adal iti sentraw. Ay, awan oras ko, tatang. Sipod nagnaed ni Abner iti ayan ti kabsat mo. Di mo pa sinarungkaran. Oray sagpaminsan la kumano isaw. Ay, natatang, desisyon na dayta. Anya kumapay ti maramidak ngay. Nga ato ti pride mo, anak ko. Siyak paikit din tinangato ti pride na itatatang. Laglagi pam asikat ti ina. Dila mabalay na asikat ti agad just para kanya Abner nga anak mo. Ay, natatang, ni may kayo para lang iti dayta abanag, pang-aasiyo ta pumanaw kayon. Ngala, adaken ka, no orayem nga umadayo tirik na ti anak mo ken ka, Josefa. Ay, tatang, naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, wain tao may kayo mo't iliwan Ayan dagiti apukok nga Nga dadapay la iti pagadalan Kumusta matan niya Abner iti puder mo, anak ko? Nasaya at tatang. Awan ti makunakken kwa na ta nagaget. Sana masapol nga ibabaon. Awan ka day, ti nadakdakamat na kin ka, no kailiw na ti inana. Adda dagiti gundaway, amanggag ko apagsarsaritaan da iti kasinsin na ti maipapan iti dayta abanag, tatang. Kailiw na kanon ti inana. So, pinadas ko nga inawagan ni Manang Josefa. Di na mo sungsungbatan ti awag ko. Nakasaritak ni Manang Mao, sakbay ngay mayak dito oy.
Talaga di na kaya tasarungkaran ti anak na. Una yan ni Manang. Makatawanan ni Abner dito'y balay. Ang uray na minsan, di na pa'y sinarungkaran mo't. Jak ambo ko ni Manang mo anak. Sa bali ti ugali na. Sa pala kumataawan to ti pagbabawyan na iti kasi nga aramidin na. Nanang, adda project mi. Dahito ti listaan dagiti gatangan mi, oh. Sige. Sika ngay Abner, amangan no addamot ti ipagatang mo. Awan pa yan ti. Sigurado ka kade. No ada ka sa pulam, di ka agbabain amang ibaga kanya, kwan. Wadan ti. Kat agyaman ako na iti sakripisyo yu kanya. Uray ka anakandak lang. Ala, okay lang kanya. Naipakita mo't a-deserving ka. Say-saya atom ti panagadal mo kaanakan. Tauray kas dyan ni nanang mo, lalaingam latta. Adda kami kada lolo ken uncle mo amang suportaken ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Kalpasan tiin nam atawan. Aggraduar ka matlaangan kasinsin. Congrats manan. Addamot laangan ti engineer iti pamilya tayo. Wan ano may pasak ti board exam ko, Rhea kasinsin. Si Kapay mat. Kabaalam day ta. Sapay la kumaa. Tapno makasubali takmot kadagiti tulong ti pamilyam kanyak. Saan mo't ngagdaw-dawat dananang kantatang iti kasukat dagita atulong. Kan may sa, kaanakan da ka. Iso arumbang la atulungan da ka, kasinsin. Ore kaskasano. Nariknak ti panangipatag ti may nga ina, babaan ka ni Auntie Belinda. Kurang nalangan kat nanang matan ti awag mo kan kuanaan niya. Wan nga rod kasinsin. Mano atawanan tinapalabas ngam di mo pa'y sinarsarungkaran ni nanang mo, Abner. Jakon kaya tamangyag ti may papanken kuana, Auntie Belinda. Ala, apay ngay akas tati ibagbagam kaanakan. Itanyaga po. Awan mo't patag ko iti inak. Ay, di ka agsawi ti kasta, kaanakan. Pudno mo tanti. Talagang awan bibiyang na kanyak. Amom kaanakan, makamiris tumot siguro ni nanang mo. Saan kun anam naman na mapasamak pa na tanti? Basta da kayon to ti mangimartsa kanyak. Ala, saan ang mabalin kaanakan? Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ni nanang mo kanyak. Anya ko ma, kat da kayo matinang paadal kanyak. Karang iti panawa na kasapulak ti atensyon na. Da kayo titimakder nga inak, ante. Josefa, anak ko. Graduation ni Abner inton bigat. Amo kon tatang, nag-text ni Belinda kanyak. Agkuyog tanto amapan, Saanon tatang? Sa anak ng interesado amapan. At niya kakaday. Mano natawon tinaglabas, gamkasta kalakta. Talaga kaday nga awan bibiyang mo iti anak mo. Awan tupay kunana sa rungkaran nak. No kasta urayam asarungkaran na kanya Abner. Si kakit di ko mga inaati mang sarungkar kinkwana. Apay asyak ngay? Isua, ta isu ti anak. Abner na po, pasensyakan. Sana nakaumay ni nanang mo. Okay lang, Lolo. Adamat ni Auntie Belinda. Umay man wano saan. Awan na sakit na bakrang ko. Saan ka mapabasol no kasta ti marikrik nam iti inam ita, apo? Di ka kumaagi mula iti sakit tinakam iti inam mo. Saan tayo man napagsaritaan ti may papaniti dahi ta apanak, Lolo? Kaya't ko ma-enjoy ti graduation ko. Apok. Sikan, timangi marcha iti apo ko yo, tatang. Ray, apayasyak nga Belinda. Uwan tada kayong mo't dito'y tatang. Sapay simple lang ti kawuskaw. Okay lang, day tatang. Sana balik tayo engineer mo ti marcha yung apo ko yaw. Oh. Ay na.
Kaya't nakaya amang imartsakin ka, Abner Apok. Ay, wala lolo. Pakaragsakak na ita. Anya nga rodon ti planom ita, Abner kaanakan. Nakagraduar ka met. Naipasampayan ti board exam mo. Anda nakita ka hiring, auntie. Padasak niyaag-apply. No mapag-asatan makatulong akto ka na kayo. Kan planok mo't lang ti agabang. Di kay madanagan. Kanayunag to timang pasyar ka na kayo. Asidag lang matipagabangak no bilang laeng. Di na kang pampanunutan, kaanakan. Napigsa kami pa yung agtrabaho ka ni uncle mo. No saan nagapo ka na kayo? Saan ka makapagturpos, auntie? Iso nga itata nakapagturpos akon. Panawan maten tapno subalitak ti kinaimbagyo kanyak. Kat, ninanang mo ngay. No kasapulan na titulong. Iso ti umay dito, auntie. Anya ti kayat na. Siyak ti mga ayaw ken kuana. Kaanakan, inamlat taday jay. Pangaasim, tadi mo gurguraan ni nanang mo. Wan, kanayon kumot nga ibagaday taken ka, kaanakan. Pasensya kayo, auntie. Nay, apaw, nagadwa groceries dagita, Abner kaanakan. Naala ko ti sweldo kanti. Uwan gaya, enrollment man ni kasinsin Rhea inton umay alawas. Siya kung timang bayad iti matrikula na, auntie. Ay nakaanakan, saan ang masapol nga aramidom ti kasta? Pangaasiyo ko ma, palubusan dak amang subalit ka dagiti sakripisyo yu kanyak. Ala, palubusan ka ang pangaasim, tabi si taumot ni nanang mo. Busy ak iti trabaho kanti. No kayat na, iso ti mapan iti pagababangak. Kumusta kayo mo ten, lolo? Di mo matimbak pa ka mo nga umay kagayam, Abner Apok. Kaya't kayo asorpresaan, lolo. Aywan, at naginatang ko ang groceries para ka na kayo. Ay, naibos sa mo ti kwarta mon, Apok. Saan, lolo? Natalgad ti trabaho kita. Kan dakkel mo't basit ti sweldok. Ay, ket, agyaman ak nga ron, Apok. Ne, ladawan ko matin display iti asi nagtirinaw yo. Tano, ada bisitak. Makita na nga daapok nga inhinyera. Umayak man tatang. Lay, Jose pa anak ka. Samar ka. Agyaman na tatang. Papayakan la at ti panagkutong mo. Diyak nga rod ammo tatang. Tawan mo't appetite kon amang mangan. Kun nalaka akon ang mabambanog. Adya, apay ngay. Ikit agpadoktor ka Wunto, no adanto kwarta tatang. Ne, adamot gayam naka-display aladawan nyo kini Abner dito'y balayo tatang. Wine, nabayagan na ita. Italaangan adlaw mo. Damag ko nga may kano dito'y ayan nyo. Ay, wine, nangitulo diti groceries. Imbagak mo ita mapanakasarong karan ang agdardaras ka nung amain. Di pa'y simarong karmat ijay balay. Di nakmat pagan-anon nga inana. Awan sa amot tanti patig ko iti anak ko tatang. Dahita ti ibagbagak idikan ka anak ko. Idi ni Abner tagkasapulan iti pamatig mo nga ina. Impaidam mo. Sa ita, sikat ti agsapol iti pamatig ti maysa nga anak. Tatang, No imparignam kumaken kwa na ti panangipatig ti maysa nga ina. Sika kuma, ti aday ti posisyon ni Belinda nga ading mo ita. Ngamen, ni Belinda kabsat mo ti ayan tirik nana. Ta iso ti nakariknaan ay ti pamatag. Iso di mo mababalaw jay anak mo. No napatpatag ken kwa na ni Antina ngam sika nga inana. mayat twin display aladawan nyo iti salas yu ading. Abom ka day, manang.
Ay na, maragsakan unay ni Abner. Tunggal makikita natin, nakadisplay aladawan na iti salas mi. Ay, no kaya mo alaam ti may sa aladawan ni Abner. Tapno i-display mo, ije balayong. Saanan ading ko. Kinapudno na. Masaksakita na kita aramidan ni Abner. Ha? Anyat kahit mo asawan, manang. Sarsarong karan nagayam ni tatang. Ngam di pa'y umaymot ije balay. Apay ngay akas jay. Anak kumot ni Abner. Ngam apay ngay akas laadayo tirik na kanyak. Manang usipa, di mo mababalaw ni Abner. Tadakkel tinagkurangam kenkwana manang. Isuti may sa ama kagapo, no apay nga adayo tirik na ken kaita. Ijak ambo ti aramidag ading ko. No kasano amasol nitak tinagkurang aken kuana. Ananusam nga ay aywan manang. Aramidem ti amin akabailam. Ta saan basta-basta tinagdalanan ni Abner. Isu nga ipariknam ti panagbabawim kadagiti nagkurangam ken kuana manang. Nanang! Auntie Josefa! Agpakada akon. Adaramidan mi a project kita. Ala anak ko. Agan-anad ka Anya ti kayat maapasarabo, nanang. Saan mo't amasapol nga igatangan na kanak ko? Basta da pasarabok kada kayo. O sige, mapanakon. Bye! Naglailo ti anak mo ken kaading. Kasta talaga manang. No mayat ti panang padakkel tayo iti anak tayo. Ha? Isu nga iparik na tayo ti pamateg kadagiti anak tayo manang. Tanoan niya ti imula tayo kadakwada. Isumot laeng ti apiton tayo no dumadakkel da. Pagbababauyak tinararamid ko iti kalabos ading. Ngaman yan. Naladawsan ti amin. Saan pa'y manang? At dapay gundaway mo amang iparik na iti pamateg mo iti anak mo. Nasingpot ni Abner? Iswapat siya. Mapakawan na kadayjay. Mabainak ko mga masidagkan ka anak ko. Tamok nga do tinagbasulak ken nagkurangak ken ka. Ngam kayat ko tagkid daw iti pamakawan ken ka anak ko. Kailiw ka nga minen. Kayat ka nga arakupan. Kayat ko nga iparik na ti pamatag ti maysa nga inaken ka. Amok analadawon ti amin anak. Ngamikan na kumapay iti gundaway ko. Amang iparik na iti pamatag ko kan ka. Pagkawanan na no sika tinang ipapasak iti sakit tinakam ko iti amam. Gapu iti panang panaw na kadatay di. Pagpapapauyak launay dagijay. Sulnita tinagkurang akan ka anak ko. Ala, husto nanang. Di kayo nagsangit. Kinapudlo na kayat ko nga isidir amin nagiti kinaulpit yung kanya kidi. Ngam awan maganap ko no aramidak ti kasta. Aminado ak. Nagsakit tinakam ko kada kayo idi. Ngam idi day ta. Tabayat ti panagmature ko. Naamiris ko asa na rumbang nga agimula ak iti sakit tinakam kada kayo nga inak. Pagkawan ng takmat, no nakipin na tangkanak kada kayo. Na kayo lang tinapuutak ang naganak ko. Isapat-patgan kayo unay, nanang. Ay ayik lang tibagik. Gaputan adlaw ko ng awan patag ko kada kayo edi. Ngamit ha, naragsaka kon. Ngamin, kamaw dyanan na. Nangit kumatlangan day ta kada kayo.
nga ipatpatigdak gayam nga anak yun, anang. Anak ko, patpatgan ka unay. Patpatgan kayo, mat, nanang ko. Kadagiti naganak, di mo namnamaan, ti ipaay ti anak mo alailokan ka, no di ka mat nagbalin na nasayaat, wenno nalailokan kwa na bayat ti panagdakkel na. Iso di mo mapabasol ti anak mo no adayo ti riknanakan ka, tawam mat pamatag nga impariknam kan kwa na. Kadagiti mat anak, uray kasano ti nagkurangan dagiti naganak, ipatag tayo latta ida, takasta ti bilin ti Diyos ana marswa. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.